The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio 97.7. Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manang June, Siyak ni Amag, Davlagiti for Decade Duo, Liwaliwati OFW, Liwaliwati aming nga Ilocano. Intay pa ba dahil Kultura tayo, literatura nga Ilocano, Babakan sa miwing iti puso, Sunata nga Ilocano. Arupata kami, ada kami, manan nga FDD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, ayat ti panaging inangayo, kabayagan nagtipinatek, kay nga Ilocano. siyak ni Manang June, Siyang ni Amag, Davlagiti for Decade Duo, Liwaliwati OFW, Liwaliwati aming nga Ilocano. Adagtoy ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayan. Sonata ang kansyonan dagat ipagayam yung Manong June Seriales Ken. Yan Mark Pastor. Programa na isang Salomino Asagot ti 4 Decade Duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkabupay kadagiti kakabsat tayo sa Jay Balasi Utaaw. Kaya dito yung laing mga gan, Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arupata kami, ada kami, manan nga FDD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, ayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinitao. man lang talaga ba? Wow! Karo ba? Katapusan iti bulan ti Abril 27. Wan. Pusanay! Ano ti amom, mangrugrogi pa lang aga. Nabigat uno, siyempre, awan apo iti sarak. Ay, Labor Day nga konada. Ngayon para keng kabalong, awan data sarak, o rin ang Labor Day. Huwag ka na. Nakakat off ti serbisyo apo ni John Mark at panagiina na at tartari patun naman dajay liga dajay barangay basketball ko naman kata iwanan ka wag mo man iti Pro 4 Villa Carmen na naman Isabela gat Waiting. waiting para iti Championship. championship kano nga mapasama kiti championship Madik kami mo. Baka next week siguro. ayan Next week, one kata congratulations apo kada kiti players iti ano ti awag dajay team yung nga iti Pro 4 Pero 4. awan ti kuana di Rolling Thunder kung kuana na Adi ka kumawag mo din yung patak na garot. Hindi ka mo na niya yung pakabilda. Violet Bull kung kuana na kumawag dyan 4 kantos. dagi tala unang anagan kuma ngaron karo ba kadon ta kami dalas oda iti tarlo nga oras anap no ti Is ha? pagpagaak Yan. Kadagiti Katagiti apo August Kusilap dito nga mapasagilan katagiti sunsunata nga kansyon may kata adamo tumutawag dito sa cellphone ko Madamdaman to dayta. Ayan, no sino man, katong bet. Ayan, dito ilang apo, 97.7 Sweet Radio, Nagsamit. And of course, yours truly, Manong June Seriales, together with Maya Kaanakan. John Mark Pastor. Ano ti silpo na Pastor? John Mark Pastor. Operator. Operator. Napay. Terminator. Terminator na pa. Kata si kami apo 84 dekat duaw kat ko nami agis iso katap no Pumudaw ka. Ayan kati special announcement apo ulitin mi apo nga into no Mayo 4 into no Webes datan kat ada maangay apo nga free dental and optical mission sa Jaya San Sebastian Community Center courtesy of yours truly for dekat duaw together with our sponsors apo nga damdama i-mention mi suda nga may sa kata for the meantime dagiti online kaya may apo nga ikan iti
napintas man nga introduction dagito. Dagiti na anos apo nga agdindigan kita kami di balasyo taaw kan kadagiti nakapsot signal na dita kabangibang nga ililing agos usar Team XLR. Thank you very much apo ti anos yung amang tartarabay kada kami. Of course, first on the list at bisita tayo Idi Kalman sa Jeff Villa Carmen. Ay ni Kuya Joseph Agtara. Thank you very much bayaw. May samo iso ng certified stakeholder ta naisam na gwapo. Kita qualities iti stakeholder. Dapat naisam ka, nataraki ka, dapat gobernadora ka, senadora, congresswoman na kita. Awag. And of course, may manang darling on time tatang nakarodi. Good afternoon kang kamanang. No nyaman iti tarbahom dito ha. Agmul muna si Masetas. Ay wana. Yung matang sama ng team Masetas na. Dati sampagita kan dati naman dati may san. Ana. Nalipata ka mga nara tadakal mo una din agyan di unag ti balita. And of course Kapsat Gladys Canif ni Antim nga DJ Colorado. And we of course Chris Jan Domingo, Mirna Valdez Mapili ayan, tatalong ulit ni Caruba Melita Liana of Burgos Ramon Isabela nga DJ Tatalabanon. Good afternoon king kamanang. Mark June Acosta, Elias Evelyn Evelyn Villanueva. Makita mo Villanueva dayta. Ayan, good afternoon apo kada kayo as well as apo kada kiti matumdum nga kada kiti papalayda na imbagnal tayo kat sabi ko maura niya man arabi din niya dita kat may samin rayo ti pumalasay kandum nga kan siyempre tandama sumumbat kada kiti datlag nga sonata nga itad mi kada kayo. Ngayon for our first piece dahil ito man di sagot mi kada kayo kat sabi ko matagiin na yat agipin natag tayo amin dahil nga roti mensahe na dayjay sonata go ayat palong. Nagrigaten biyak ko tiyag may isa kan kanayon laeng nga siliwaken ka alang aruden biyak ko di nakatbaybay-an tanal Pasko ngayon ka rin nga di kan lipatan masikabi ako ket ipangagnak ulilam to'y puso tagimuran ni ayat init pulang jay nga to isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa minsan pa'y biyag ko anairidepak nagparang adagos taladawam kaniyak ibukbuk mong aruden tidirun ni ayat tanan namek maminsan pa'y tisamit ni ayat. Maasikabi ako ket ipangagnak ulilam to'y pusok tagimuran ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawan maminsan pa'y biyag ko anairidepak nagparang taladawam kaniyak ibukbuk mong aruden tidiruni ayat tanan namek maminsan pa'y tisamit ni ayat ibukbuk mong aruden tidiruni ayat tanan namek maminsan pa'y tisamit ni ayat. Tangar dapat damo nga sonata nga sagot mi kada kayo kat
At dati nag-message kanya di kalman kuna na ading mabalin ka di nga agkid daw iti kanta di programa yon to Sunday kuna na any mother song para iti death anniversary ni Nanang Mi ken sikat tibak nang ko para ti anak ko nga ni Mark Derwin Flora kadorna iti panagkasangay na pareho apet sa 3 de Mayo. Thank you so much and God bless kuna na ni Manang Eileen Flora. Katinagan na kata ay ang ko nga ipagpagad tinagan na nga pudpud nun basta she's known nga Manang Eileen Flora iti Facebook. Kat ako nagato tumotawag. Pag-i-plug man the first Cariton Festival May 1 to 6. Thanks. Wala na ni Sir Nicanor S. David Jr. Kagawad. Kagawad. Iti kuapo iti Mission Dental and Optical Mission iti 40 katuwa kat Into Nueves. Mapasama iti uneg iti selebrasyon iti first Cariton Festival iti San Sebastian Ramon Isabela. May sa apo nga palaman datay Dental and Optical Mission ta. Palaman. Amo man ya palaman. Palaman. Ano ti palaman nga kurso na dambalaong. Ay kay Chiswish. Chiswish nga. Apet Chiswish di balayaw. Nabayaga ko nga mga pandidayon. Puro gatas di makikita. Kondensada nga ipulpuligat mo iti pandesan. Sabi nga ron, chiswis kung kunang pa lang, di ba gamla niya payson? Di ko, Star Margarine. Star Margarine, sa mo warakan na. Ano? Warakiwakan ti asukar. Nagitaman, nagiti palaman iti Ilocano nga kunkunada. Ang arod, sagbay nga itultulita, alate man sunata nga request ni Manang Eileen. Once again, Manang Eileen from the 4 Decade Door Production Incorporated, kan kadagiti stakeholders. We would like to wish happy birthday iti inging ngutom unay nga barom nga ni Mark Derwin Flora Cadorna. Dahil nga roti sunata nga akit daw mo. Kaya't ko't bumakna kaya't agsanay ko Suerte akon kung na Taka na yung nakapabaro Ngemiti kalikagon ko Sikat imbak ng ko Bisong pabibig mo Talikod akinabak na Luisot kasukat mo Ragsakit na sarap ko Di kasidong Talikod akinabak na Luisot kasukat mo Magatangkan baterya Ragsakit na sarap ko Dita si